Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillah, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita berada di rumahnya Allah, bolana po Allah ta'ala, untuk pasilin nereng di boleh ridua talwewe siar-siarna agamata. Yenaritu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yero apa silena rena peringatan Isra Mi'raj sininna to malebiki ye muatu ti podaki manteru-teru de gaga anu baru-baru. Apa nareko engka anu baru-baru paralu yaku tanang. Apa iye gau yang kemo pan apa silener Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ye make makade nape yang weng kalinga baru mitu kuidi. Jadi deka anu baru anu sisapun atau lebe engka na pura kajajar ya malabdina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magi pare nati yang parengarangi tungkat tau sebenarnya hakikinna itu na tungkat tau yang parengarangi, tapi wek kalima sesosiwen yang parengarangi lewat azan. Sini lagi yang kerja masih Ridodit apa lebirioloi logi meh nariella doangan alena to malebiki almarhum Pungaji Ranga Waru nenia keluargana almarhumah Pungaji Asia tomatona alena to malebiki Puaji Taju makoto parosininna ya tomatonta terutama nih yang kelelir pamasena po Allah Ta'ala nasaba sin dito pampidicin na anak ko si mata nila duangan ng tomatona jadi narin ko tomameraja bawang di narin ko mabaca doagi bawang ko bolewe tapi tungka waktu angketu kasih tomateta di lalagu buruk mataja kirima pak doangan tega na rumalada na furanu boleh riwijawijanna rigaw angkata bacangan suratul Fatihah sinin na to malabiki yang kere masir po Allah Ta'ala loni meh na pada ibaca Fatihah tomatonta terutama nih yang kelele pamasina po Allah Ta'ala nania secara khusus alena to malabiki wajiranga nya Pungaji Asia ila hadaratin niya al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sini na to malamiki peringatan Isra dan Mi'raj. Ia angkewe pura kajanjian riale malambina Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dioloi wirigau engkana dua telu susah noloi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua telu sarah ia angkewe nalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dilalena ya rawat tewe puang Allah Ta'ala lewat laporan malaikat Jibril kada puang ang kamero atata yang kita pite mancaji nabi pacapureng masuseh nania masare puang aga susaiwi aga saraiwi mate amorena riasenge Abu Talib canya amatenga na amorena saraiwi yero malak da saraiwi na sabah depa kasi ni wire hidayah ripong Allah Ta'ala puadai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na lele ripang masina pong Allah Ta'ala yero malak da saraiwi po. Kemudian di nasiaga sona mati si keluargana Hadijah binina Nabi sallallahu alaihi wasallam rigawang kana sindi makunray ang luar biasa menopang perjalanan siar agamanya Allah. Ia angkewe rela korban kangi waramparanna, korban kangi pikiranna, korban kangi tanagana demi agamana pong Allah Ta'ala na di pagkasi nakete agamana pong Allah Ta'ala. Yang kay pawaragkang Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ni pangulut tak Khadijah pantas onro sarana Nabi sallallahu alaihi wasallam sinin na to malabiki de na namaran rekobolana ya sampai rawat TV Nabi sallallahu alaihi wasallam mapikir isalai witana Mekkah loi mala perlindungan di Taif nasabah engkau mopi amorina koro engkau mopi dua telu kerabana letu ikaro Nabi sallallahu alaihi wasallam canya kasih engkau wena harapkan polewi disambut dengan lemparan batu luar biasa engkau batu koro Taif bapak ibu koni rotu datu dan Nabi temapesau turun nih perintah na po Allah Ta'ala akuasan na po Allah Ta'ala metik bulu na Taif bulu metik na podangin na bita jadi canya bawa rupa tawe masih babuana canya bawa malaikat masih babuana minta na bita tapi bulu sendiri masih babuana minta na bita Muhammad masih babuana minta kita de cita tiwirang itawe nakulena ia angkewe sambuki de ni tamade ceng anu angkewe tatiwirang nasuro rempaki batu amoreta akka dan igare tarakaki ya akka dan igare tarakaki tarakaka gepamanang ibatu sinin na tau angkewe benciki aga nasa nabita aja atau mengingiran na pakengan nabita aja kode pa namilo asoy baja pi kode pa namilo baja sanadi pi kode pa namilo yetang itaw bewa pi ko balik ce alena nulle anak-anak po mato ko ce pale anak-anak nulle po na pa atau mangingirang ipakingan alhamdulillah sinin na to malabiki terbukti makokwewe
Taif merupakan kota Islam. Makkah agama mana? Sampai penduduk na Mekah, penduduk na Madinah, narekomelo itenat-tenat papenat dina, jok ke berlibur kota Taif. Dito nama bela boleh di tanah Mekah. Ia na noloy na bitan. Leso si pema di tanah Mekah. Kau ni bola na sapo na timak beni dia sengi umuhani. Kau ni royala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nagagawa dibantu sa ngadin na puang Allah Ta'ala. Sama nama kede puang Allah Ta'ala Jibril. Oli malaika Mikail. Loki malaka atakku ria sengi Muhammad. Loka weringi fa burana susaiwe. Loka weringi fa burana saraiwe. Ia rawat tewe. Lotongan ni pangulot ta Jibril si bawa malaikat Mikailu malai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natiwi loyolok tega, natiwi iyolok komasigi ya. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Natiwi iyolok ko masjidil haram tanah Mekah riem pernah Ka'baiwe. Magi natiwi kero apa iya naro masjidil haram tanah Mekah purana tariwi fong Allah Ta'ala rilalan naro masigi Ka'baiwe nan niya gulung galilina baraka. Aga ya sebaraka matuk kena. Jadi natiwi ni Nabi takoro mala ni baraka Nabi ta nasalaini Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa nalau nari masigi tujuanna masjid yang pertama dibangun di dunia adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Niga bangungi pangulutta Nabi Daud alaihi salam. Ya malampir riwayatna na rekomeli rampe mana. Salah cede na isa na depa na pura. Jadi ala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ri malaikat Jibril si bawa malaikat Mikail angkato malaikat lain macuiri yero watewe tonangan angkewe nola Nabi ta adalah borak ya yero borak bapak ibu boleh ri olokolo ya. Menurut riwayat olokolo akom itu suruh gayero yena royala ipatonangi nabita malampe to riwayatna to mala na hikmah maka dai tegi lolo nabita lo ilo risiruntu pong Allah Ta'ala yang kewenola borai olokolo itariwi ke pong Allah Ta'ala riasenge nafsu Nai rupa tawe angka nafsu iwiringi angka to akalan iwiringi. Tapi melo ifas salama Nabi dari dalam perjalanan si runtuh pong Allah Ta'ala tarimai anu angkewe mancaji pak bura pole risus sewe dan niasaraiwe olo na tonangi betuan na ada na rekomelo kisalama aja lalu na ini melo na tonangi na pasuta tapi ini tonangi na pasuta apa na reko ini na tonangi na pasuwi Pong Allah Ta'ala rampe innan nafsala amaratu bisui majapun naritu nafasue banyak-banyak natiwi ki lau ri anu makalalenge illa sangadinna cek dekmi rahimah rabbi yang kemi iwire pamase ri Pong Allah Ta'ala. Jadi makomana ni rogau bapak ibu baik sampai dia sange dale halala rilino tatonangi mina pesutta aja nedi na tonang apa nareko ini na tonangi na pasiwe na palo abio kito sila da kiti wila tau ini tonangi kita ni rona bita na saba alena tonangi na pasunna na kelo rini dalam perjalanan na rate tama waktu ewe
maka do angka wattu kwewe makasinge angka tonro makasi kwe na palimpangi na bitta apa alena tonangi na basunna tegi monro lepang di Yasrib Madinah asanna yarawat tewe na pego memang ni na bitta dia sange sampajang tapi canya apa sampajang 5 waktu sampajang aga na pego na bitta dalam suatu riwayat ia naritu nareko bunga mompo imatan na sewe mas sampajang inabita 2 rakang nareko labu imatan na sewe mas sampajat inabita 2 rakang tapi nareko loki makutanangi fikoki rosariana Allahu alam iya maka pada karipa ke makokwe Allahu alam de pagaga guru tapura rampeng ki maka da tetto giro nabita suju gi mage rote sampajana na canya muero ya ciri narate si sediwi onrong ya tege ro onron non roye bangulut tak Nabi Musa si runtuk pong Allah Ta'ala lepate nabita mas sampajatokro sian rakang 2 rakato ya iena tu lebih na sampajak 2 rakang luar biasa ya baru sampajak paling malam sampajak subuh 2 rakato diterusin na to malam bikin kadir maka si mana salenge tapi na pendre ipong Allah Ta'ala derajatna sampajak 2 rakang sini na to malambiki yang kerja masih ripong Allah Ta'ala letus si nabita di mana di Baitul Lahmin onron-onroye jadi pengulutan Nabi Isa alaihi salam sempat lagi Rasulullah sholat di situ 2 rakaat malah di akhirnya sempajangin nabita si bawai malaikat Jibrilu dan nia malaikat Mikail pamasena puang Allah Ta'ala napatokong manangi nabi-nabi mariuluiwi mapamule pangulutan Nabi Adam sampai Nabi Isa engka manangi makkacuy ko nabita sallallahu alaihi wasallam nabita mancaji ima yerowote yeah. Ako ni romonro ki mala akale barakeng salah satu hikmah maka itu pale agama selenge de napasale agama makjoloiwe napa cocok sah tapi kotoni romala toki hikmah maka yero agama makjoloiwe berlaku riwet tunnah iya mapamula di ilantik na nabita mancaji suro apalagi ipatarimaina nabita sampajal 5 wetewe ako ni ronapitang alena nabi-nabi makdoloewe maka de makka cuika ko Nabi Muhammad narima kwana naro to pada marelo 2000 Allah Ta'ala mamuare bare umma na nabi-nabi marioloewe makka cuitoi ako nabita sallallahu alaihi wasallam ajak na nabi na bawa mace umma na tilo mala garis lain sini na to malabiki yang kere masih ripong Allah Ta'ala jadi rilalan na yewetewe bapak ibu mancaji bisik di singkeruang ajak nagagas sapa agama lain di ajana ta sapa agama lain maka siladat ni itu agama ta agana sepuang Allah Ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas idi na tu masalenge umma kami na makasing iyang kepura na pancaji puang Allah Ta'ala risinin na rupatawe puang Allah Ta'ala panca di mana ngitawe idi na jelo umat salange kami na makasing jadi na koloni salai dia sanga salangan ta salai itu akasingan na reko akala melo pikiriki de na mungkin melo isalai ano makasinge tolong ko ano makalalenge sinin na to malabiki yang kere masir puang Allah Ta'ala yero tewe luar biasa egana ipitengan nabita sallallahu alaihi wasallam apa purana masam pada si bawa malaikat ipatama ni nabita ako si dewi onrong ipiteini anu furewe kajajiang aga aselena ipinite to anu angkewe melo kajajiang aga to aselena egana nita nabita na dua tawangi anu madece si bawa anu makalaleng
tak dipungi sinin na tu pale anu makalalenge makalaleng mana to aselina. Jadi ulangi di sinin na anu makalalenge makalaleng mana to aselina. Ko jama-jama makalaleng majato tu aselina. Tetap. Pada irisan itu angka set di oto upak poji tiap baca-baca romerit noto angka set di oto korobah marilala usading sisa bakui tetap marilala usading aga napau taro niriak macari palimaku koma pacimi poliaku daripada mapacing limaku tapi macarepa poliaku aja na ulangi di. Nah, ini napahan. Sini nato malabiki yang kere masih pongalatan. Onas yang kasih baca lah itu. Aga napo. Wi kuwi tei kesina cantik na timumu tapi nakulena timupo di mak gosip deh. Wah, langsung malah terus. Ya narana kada guru tak. Aja tapa aja ti macam ni. Ti acami ki taite aleta nareko taite macanti aleta tapakan kani kolalan nati tama kada epuang de umelo pego anu maja apa namu maga cantikku nareko majayam pekedoku masolang acantikan nareko majai berekadaku masolang acantikan diterus. Ya to sinareko tirite lewe irite pole yolo kalalepa ipatiti-titinya lewe kalalepa ipatiti silokana deje kaga makasing maka deto guruta aja to namu fo anu maja aja to namu fo ampe maja nareko mu fo anu majai mu fo ampe majai de na tu kaga kasimu apa tappa makalale to na ampe maja to na itaroh acana kurutta podaki wirekada iyang kewiwandi tatanang rilalanna ati misinin atau melebihin ke hadir nite Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yaitu malaki renge sinin atau melebiki malaki renge de nulle runtu itawe hikmana ya senge sempajang ko malaki renge apa de pagaga to pura masempajang meladuana angkana di kolimana emi ko hapen kami magari de na salalena si tumpun ni dia de pagaga yena tu name kata de na melo masempajang apa de ni te si kontang padahal fuang Allah taala apolengan na dalle alena mo rengi tawe dalle fuang Allah Ta'ala to masuruangir ya sange sempajang. Nah, iya naro sempajang sini na to malambiki pagkasibiyag kami na copo ya to naro tanra ta ini umasalan. Tadampang ka Bapak Ibu apa ko masigi po dito na marigaga yami ko saliw masigi madari ang katarsinggo pure makutana sahabai ko Madinah ko nabita ya Rasulullah tapodang kasi agaro asilengan na saleng si bawa janya saleng tapodang apa idik matutu makkada femali ibere saleng janya we saleng fikko ganina rekko janya saleng ubere saleng maganiro jadi tapodaka ciri-cirina langsung Nabi tamakada ita bawan ni sempajana dena kada ita ni puasana dena kada ita ni hajinna dena kada ita ni alabonganna tapi makada ita ni sempajan yana tu ciri-cirina ya makada agama sunaro ko masempajan ni manasan itu seleng apa dega agacanya seleng masempajan jadi ada na takut naik KTP ya ita ni masempajan seleng na itu ya to na tu sempajang sini na to malabiki mega apalanna koya pitangi jadi ulangi di mega apalanna koya pitangi aja lalu ga aga macubu-cubu masempajang
Kung kalau masam pajang masubu-subu, kalau lang na kamarana, nagoncing kamarana, di nagakalaka, kalakurang yang palana. Tapi tangi. Ulangi Bapak Ibu, tapi tangi. Iya, tapi aja tapi tangi. Nah, lain itu di, itu orang bicara giro. Agi siap pitang, aja nak kalau lang na kamarata. Oh, kenapa lisa liwag kamara mengapi sujadang? Katuran rin na bolata, dito nita kibali bolata. Kung kapali lego-lego yung masu mengapi sujadang, ana jisi ke ngama. Masa patu tu tahu agak menre. Peko gani, nonno ki pole bola Jadi, juga ki tapi aja tagora di maka ita ka lo kalau masa pada ya nanti siap pita tahu itu pamita ki kota rate ni masigi na dia pagagamita ki lesok yolo ini koni masigi tama mega tumita ki elena reko mabiri tawe desa ni 5 yoy tapi posisi taki itu apalana pada pana masam pajang kita megala dan itu apalana apa dah masam pajang apalana mega itu derajat nang Allah Taala yang kepada ya hadisna ia naritu 1:27 ya mataki marji-raji ya kapawa kasih liwat tu tasapa yolo kesepada kanina iga ni yolo pada mega pelan yes pada bela jamaah magi subuhnya pada palide apa sampai jamaah itu tapala nasi bau gereja mak subuh Jumat. Ulem ayak palabih. Ulem apa palabih? Apa sih? Tapi itu ngasuy itu. Kau tulle palabih. Sinin na sampajak gereja mak subuh itu mekalada palan. Man sholla jamaah subuhi pakaan nama kulla lailahu niki Thomas sempajak beri jamak subuh mega mobi apalan na itu ibanding angka bali bolata dena beri jamak mas sempajak mapamule magaribi letu subuh napa pesau mega mobi di beri jamak subuh tak namo jahitin rota jajal lalu gal melai sempajak beri jamak subuh cek dek mi tu pak tasi sami tu balik limangas lalan nasi ni wadi ko palabi tega pero nomor tallu mega tu apalana sempaja beri jama isa jaja aja kagal li sumatu ke dena purma beri jama isa mega ada tu apalana itu tapi nomor tallu siaga to siapalana man sholla jamaah isai fakaan nama nisful laili ya mega mobi apalana ibanding angka tahu dena berjama tapi mas sempajangi si polo wenni jana ni kana mulen jana wadi mau pakai tambahi sempajak berjama paling mega to apalana ye naritu sempajak berjama asra jadi subuh isya asara loro na magharibi melok mi pada jadi ready tapi akatulnya ni aktif 5 waktu luar biasa nih tuh ternyata Bapak Ibu rahasiana tuh paling sempajangi iya na tuh na jallo puang Allah Ta'ala yon remelo tulu ko puang Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu sta'inu sininna to matappe ang keketurungenge di pada ilotuluki megaladat tu kasih musibah kejadian
megalada tu ta cinnai na de tu leppe go manangi elo tuluk kina elo tuluk ki tega ki monro melo tulung iya kana abudu wa iya kana stain ini mi pu aku sompa kotomi ipo ngala taala melo tulung jadi ko ki po ngala taala melo tulung pe ko ki carata melo tulung ko po ngala taala bisabari wassalah ternyata sempajange kedua na tepu po ngala taala na tepu to ko bisabari apa iasanya sabara telut tawangi sabara ina rekol lutu bolana tempo na rusak katukan lutu bolana kede gagadi komi wajo sabara ina rekol talentung ulunna na kenne sidi gonto mapasok kini nawa sabara maka dua sabara ya cap pego anu makalalay tapi na pujilade tapi na jang po ngala taala gangkan na salay to sabara to sanay itu sabara makatanlu sabara pego pasuruan sabara mas sempajan jadi to sabara mi to mas sempajan lo mopi kasi matindro subuh moto iya lo mopi aku jama-jamana na ratis ya serak jokas na rate magharibi na pego sampai to sabar rakyat tu yang kedua wassalah na tepu khusus si Allah taala sempajange jadi we kedua na tepu sempajange tonroi melutulu gangkan na to sinin na to malabiki engka rilala sempajang riasan melutulu aga tujuan tak ya melo ki selama rilala na perjalanan tak asam paja sunnah ala lenga kiyol melo ki mawasa-wasa dalita asam paja duha ki koele ni sampaja duha ki ya koma sampaja duha ni kato nasa nabita itambe toni ke nabita raaitu lailatal mi'raji wite tempo ko na pamiraja po ng Allah Ta'ala nahrang ang kasalo jadi dua tu istimewa ko suruga salo si bawa dar mau akhla minal asali waina lebih kesipi ibandingi cani wa abradu minal salji hawana lebih sumangap ibandingi salju ewe wa atiyab minal miski nangka kerohawa mawangi-wangi masumanga iya mau lebih sumanga pibandingi bau na minyak kasturi ya apa itu minyak kasturi bu sedi minyak angka kolino angka toko akhirat gangkan na mega male pak bure itu minyak kasturi aja na podaki pak buraga fakultu Jibril makutane nabita ko Jibril Jibril ni ga ipasadiangan iyewe saloe man hada ni ga ipasadiangan maka dari Jibril qala liman shalla alaika fi rajabah ipasadiangan ni to engkewe si mata masalawa aku ini jadi ni ga masalawa ko nabita yana roi pasadiangan man shalla alayya kulla yaumin hamsa mi'ah ya terima ya Bapak Ibu upalatu ke keadaan nabita nigi timulle ni pegau iro salawa canya bawa kula raja tapi nala ni sikiri hamsa mi'ah we kalimaratu sesosiwani mega kah mega di nala de cuma kada ki mega apa bene makada ki cede harus ditambah tapi makada ni mega we kalimaratu sesosiwani lam yaftakir karo lam yaftakir puradena napak kasiasi ki Allah Ta'ala jadi lewat solat duha ibu ni jama-jama apa iya na tu lalana dali napa masalawa ni tapa mulai ko sabangi tapa teru ni tak kalimaratu lalana sesso siwenewe
Kode itu lesi sengi namo tak bek kaseratu na tungkat purata mas sempajang. Kurang-kurang ini. Kome lomopi kurangi wi tak bek ka 50 na yolo na sempajang wek ka 50 to mundi na sempajang. Kurang itu. Namo ko yolo na komprogase wadito bu. Masariki wadito, masesaki wadito, tapi ko jamba ki aja. Di tak beka 500. Tak pasang wija-wijata. Ye tidi pada mawasa ni daleta. Tapi ro wija-wijata kasi. Maga romatu ko to pole matematika. Apa mana mi pada nakalola. Ye. Ka salawa ki nak beka 500. Jaminan na nabi tak lapiat takir. De na tak kasiasi. Dia nak kasih, tapi harus didahului dengan sholat 5 waktu. Kama tosi bali boleh menjadi sempajana, ini salawat terjadi, dia nak cocok. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi samana maka Nabi ta nigi to pasilenan ni sempajange. Napati masalawat toni tulis suruga itu. Surugana lino surugana akhirat. Magi bapak ibu narekoi pegau ni tak beka 500 yala manan ni tu salawa yolona. Contoh maka dia nabi ta iya tu masaro sifato mewa ka matu sibawa kolalanna suruga to megaiwi salawana. Nah maka dia ni di mega na ko 500 berarti sibawa ki matu nabi ta kolalanna suruga. Nigi masalawa we ka 10 ko magharibi we ka 10 to na reko pura masampaja subuh apa malaikat tulungi na de na ta ka 10 midi na ta be ka 100 kita nigi masalawa ko sejumai ta be ka 20 na ya dampengan dosana 20 na tau na de je na ka 20 na idi ka 500 jadi talamanan nito sini na to malabiki aliki tasbih terpakai ki tasbih aja na limata apa kama tak to jama-jama ya lupa isi. Nah nigi mega salawat na to iterima pak dongan na itu. Jadi kode ni rule ini mega pak dongan ta. Dia ni jami pak dongan ta na terima pong Allah Taala lo ni ke to mega salawat na. Tilla duanga ka. Ya. Aja na ratul maka dah masa tahu suruh mela dua ngeki ini tona mela dua ngalewe toma bangka itu benar tentu iterima na pak dongan taidi sapa kita iterima pak dongan na niga tu iterima pak dongan na pertama to mega salawat na jangan ka mega salawat dua na bawa salawat na terima pak dongan ngepong Allah Taala nigi marillau ritengana salawai na tarima puang Allah Ta'ala na 500 tu salawat. Yang kedua itarima pak dongen na yenar itu Thomas sempajal 5 watewi itarima pak dongen na itu. Yang ketiga itarima pak dongen na Thomas puasewe 10 sona kula rajai ni kena 10 sona kula raja puasana tasura mela dua laki. Yang keempat iterima pak dongan na tau engkau malada maturu ke tomatuana jaja selengka tau miti ta na rindri tomatuana na bati-bati tomatuana na pasadianga sandalana tomatuana tapa lepa kita la duanga manana iya demi nak kada nabita pada pak dongan ku itu titegere baca pura ramping aki engka sedi sahabat loko nabita ya Rasulullah tella duanga ka maka dia Nabi tak aja na niya meladuang ki sa pabanyan ka to si di kalolo ko yamang yasang wais al-karni tasuro meladuang ki ternyata magi kalolo maturula dan ko tomatuan na sopo tomatuan na pole yaman lo Mekah pasilener ibadah haji na sidi mi padongan na puang tak dampengi kasi puang dosa-dosa na tomatuaku tapatame suruga tomatuaku yerbawa padongan na maka de nabi ta enak wais magi je na yabati meladuangan na magi na denang kameladuangan lemu na asapong Allah Ta'ala mapagurangi eladuangan yolo alewe na apa tomatuata aga na po wiseng
Bisa. Tapi yakin kama nareko na patama muki po ng Allah Ta'ala suruga, pasti tasapa kama. Pasti tasapa ka pada Topolino. Telah mabapole matuntu pandisa nga takutanaka ko si bawaku, tega na ko aise. Matanga kama di bola riwannya takutanaka ko sahabaku, tega na ko aise. Makoto matukola na suruga ma, asal na patama muki po ng Allah Ta'ala suruga ma. Pasti tersampak ka tinggi anak kuais maturu keajaiban na po ng Allah Ta'ala na rekomer laduangi wais depa na salaim si dapet na yarotol na laduangi na tarima ni po ng Allah Ta'ala. Jadi ajat to mabangka deto melo ni laduanga po imang purana ma beresela terakana medek de na melo ya laduanga po imang hati-hati ki belatentu na tarima na po ng Allah Ta'ala padongan ta ini. Na iya to mabangkae femadi mutama di dalam na suruga sini na to malabikin ke hadir. Iya, ni kana misan ni to itarima pak dongan na. Dia na wadi makada pada yala dua ngalewe. Na iya patu to berpisah si bapu imang, makada pipu imang selamat tinggal. Betuan na ada letupi pak dongan na pu imang, tak busiani pada malas sempaja duan rakan. Dia na to mabere jama berpisah ni pu imang. Na benne wadi ni mat ya berejama ki sampaja sunnah agasanne sampaja sunnah pas sepi wati ya malapito to maka cukup pima tapi dena wadi ya berejama ke sini na to malabiki yang kere masir po Allah Ta'ala. Jadi kesimpulanna tapi ada pada madecing sampaja ta Bapak Ibu. Ia na tu modalata ya to na tu ciri hasta sebagai umat Islam. Jadi nari kurupale engkau tahu dek na sempajang na tapa dek na bereselengi kita we aja mayolok to macake-cake ati anapa pemma dimetoi bereselengi canyewe seleng tapi tangi sempajata aja tapat turennu pole ripamasena po Allah Ta'ala. Namun maga egana atas salang timata aja tu pong Allah Ta'ala untuk melona toba tasid dewi atanna. Makoni roh kira-kira kurang pengaki lo nikmeh to pada marila dua ripong Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa zimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah tak dampeng ki kasipuasinin atas salah ki puan. Tak dampeng toy kasipuasinin atas salah na dua itu pajajak ki puan. Puang angke merotomato ki kasipuan di dalam kubur. Ini tu masarom miseng atas salah na niya kekurangan na. Adampet tamalak dek ki harap ka puang. Puang tapatu ki merilalenna wan walino rigawang kana makkatan ni masakir agama asal lengange agama iyang kita pitir ki akasingan na puang puang tapancaji ki sinin na umasal lenge matinuluk pasilen narariasan nga sempajang tapi taiwi puang rahasia na sempajange sarekwang mangitem semata tambay at tugangken na ri agama ta puang puang aja lalo buat tapamate kiri kau angkana mabela ki pole ri tepe puang tawirik ki me asi wolong pulung madecing tu lebo na yetanata puang talomoya ki pegau ki sinin na pasurat ta puang nasi besuku makoto paro niniriwi pape sangkata Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.